Ebusianfo me mo bibia kwaba deba GCN page so meeting ede adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Wafaya Boatin Jan eye NDC ni na wo boni din a obi anim se ofi NDC party ni mo na ode ensem bia atodwa ne nsem a okay na ne se eye oman panin dada His Excellency John Dramani Mahama onye di no kana no entum because eyona kasa ni krom a ne maame efi ho bole 2020 yeto aba no eye NPP fo etimi age seat no efi NDC fo ensem ewo ho enti no eye omanpani dada John Dramani Mahama na NDC fo ni bi nyampia omo eto no omo enkomo ano entum na so omo ayo omo adwen se NPP fo no omo ago omo ho anase NPP fo no omo ani nyeden enti 2024 abato no omo befa ni easier ene omo boa kra anase omo yomo adwen se economy ni mo aye denti Ghana fo beto aba ma NDC fo na enya dia etisa enti no omo enjai ensem bia omo ekeka no omo ye adwumaden se ne be ya 2024 omo betimi aba abemu na wafaya ede ensem we etudwa e wa bra oman pani dada His Excellency John Dramani Mahama ekopeke in the forms e wo NDC headquarters na opeki wie so oba be flag bearer no odenani etrem e wo ho eye voter region ekolanche ne campaign no ode ensem bebre etudwa na ninsem kemu e na ochesese anyampe oman pani dada etotoye no ekoma eye owura kwabenadufo e na fenso owura kwadwo bonsu chese NDC fo na chese mu ho mo mbre mo nya adwumaden bia ma party no e na mo be position e di anase mo be president e di mo be bi ntina na de chese wa mra wundi de wa bre no e na ese odi na ewo ho Abraham Penda da John Dramani Mahama e koto no e na oti regional chairman eye owura Japan e trese eye owura kwabenadufo e na fenso owura kwadwobonso omo ayomuti no omo ye adwumaden bia ma party no omo winning seat bia wa Ashanti region enfa ma party no ndize omo kwahe omo mpe baabi ngina no man Penda da John Dramani Mahama we unity no eye NDC fo mpenefo to abema no no meye presidential candidate na 2024 yentumi to abema na owura kwabenadufo na kwadwobonso no e de na mo aye ewo aye fenso Ashanti region na kamia kwa esa Ashanti region fo no omo aye so eager omo aye chese chinchina by hook or crook omo person omo beye president ewo NDC party demo ewo abra ye kan sen krofo mienu nso a mo fi Ashanti region mo modin bia ndi kukukuru a mo pri enye fa na moko he oman Penda da John Dramani Mahama na ye pe na dofo yenti ensem a oti regional chairman no ede etudwa ewo abra oman Penda da John Dramani Mahama e koto no. Charity begins at home. Have you won it before? Who should do the monkey job for you to become a president of this country? And he's also my brother. I am an Ashanti, you know. He's from Kumau. You have never won it. Never have you won the regional chairman. So you see, the campaign, after I finish with them, the campaign is finished. You don't waste your time. Let's come to Kwadwo Bonsu or Zebonsu. He is from Offenso. I'm wondering why the Ashantis are so eager to become president when they are not doing their homework well. But it's a good brain, you know. The three of them can win the 3 seats for us. Charity begins at home. Go there and win the seat for us before we can think about you. But if you don't do it and you are showing your face, you are just giving us troubles. Ladies and gentlemen, NDC respects hard work. Intadofo ensem we na owura Japan ede etudwa na de etudwa wie no na omo efre eye ensem we ekoso ewo Asempa FM ekosi senjumede so na ewo discussion ni mo na omo frɛ owura yaw wofa yaw Boatin Jan na omo bisa no sɛ ensem se na abo na oka ne sɛ na yenye ni sɛ wofa ya Jan so eye anti Mahama on do person oman Penda da John Dramani Mahama beba ba osisi ano so no on declare enipa eye oye campaign ede amano but on do nyane say on support oman Penda da John Dramani Mahama na eno na wofa ya Boatin Jan etre say oman Penda da John Dramani Mahama na NDC ayampia no omotutu no omundai na omutu no yi na omo ekeka no do wani etrem ewo northern region
bole cry baby ane ma me fi bia ne papa fi baby ona ka so man pende da John Dramani Mahama fi no omo lucy sit wo lucy inti mana munjina bi one he na mo keka mi no man pende da John Dramani Mahama kra no se onwini as flag bearer inti ade nti isi NDC fu mo ha mo say mo tutu ayampie isi na no yekoto aba mo koto eye mo aba wo yi asante fu nyina afim asante ni ba ko pe no onwini ade nti na mo tisa NPP fu no mo nya mo fra o mo ntina ho na mo mefo mo so nti mo nya dwumaden se na be ya 2024 mo betimi awi na yenti ensema owura wofa ya oboatinjan ende etudwa wono kire ba bi ofiri o wo mfiri kumawu na ofiri kumawu a unim ba bi a ono ankasa watimi abo mode ame atie free kumawu ho a ehwo na ye ne constituency ba bi ani nua ba bi meba o ba bi ani nua yiwe ati se mribi ba bi amemi sei never say sunyani east and west kane no na ni nyina bo mu sunyan mebo ana ene ni ya team say sunyani east and west it is na ni nyina bo mu na yate eyi ewo ba bi na se ehwo no wo a de be di na o ga say ne so mefa kumawu ye ti sa seat no 2012 ni anasa constituency no every 2012 ebedu samri Dr. Dufo ena abo modiama ya wini ade aka NDC ho se japo gujo ni mo America kire no eriti se no bi wo na kojira na wo kana ka na officer wakawie ebi ni ya offer mayehu o ka se Dr. Dufo na aboa mama jisa sita ye tifri kumawu ho no a ni enim ni se wonua ena wodi MP wo ho minim se ne powder so wo ho a wonua wo ho a na ese wo na agi seat na na de no ye oh edu ba bia ya na ye ka se obi nti ye di yani ehwe obi nti minim kra no 2020 ya men ko anka before Jesus seat ni free yensem if you say you started 2012 obi a wa se ye results e bani nyina no na nka ye twi MPP mu difference na ye by 4,000 in a certain region na nu ye 2020 ye no omuntema ye 150 no sukura no se nye to phone na sorry ye ena wo ko chini ya wonim se sa constituency no ba bi wo wa je so fa tebubu ansa na wako ye fra wa anyufi me ya national organization ye woni na minimo wo fa tebubu ansa na wako sa sexual afam place ba bi aye krobi aye friend anyufi wotimo fa kumawu area honko evisa ti so twa ayi afram ti ji so ko fa patimi ababeduo papa ko ho nyina ne promo for ne ayefo no mti se wa ma engani enka party ne de aye beto ma bia ayi presidential but parliamentary year to ma eni ti se gaponku joka sa masa wati no wana sam no okay sene sa no okay dia so okay no o support is excellency John Dramani Mahama me bwana 2020 ni ma me constituency ya lusu wa ma me constituency is excellency John Dramani Mahama ni ma me constituency da mango ya lusu ana no no don go Jesus international will be the president and nobody be who emu hiya say ese worker because you see yeah internal democratic process ye di be yi your flag bearer and na man for believe so on ba contesting and you go jana single depa na mo go ye wo ya say no man be say o mo go ye say answer no man ye say ya when I finish with them na campaign ye wi a obi so betre ba bi aka say me so no when I finish with those candidate now support no na me ye wi but nye no na e say ye di ye adwuma say fi say ye mpese ye be ye bibia e betimi ama na bia wona ne kasa sesi e o manya ne ma bia ka bia e e sesi e wo sama wa kai o so manya bibi kakra wo mse sei na bi ne